Asisalali emakhaya ngencayewo asisalali emakhaya ngencayewo otobola singene tobola kerela asisalali emakhaya ngencayewo tobola makerela tobola lishonile maswat lamahla ngithatha ke lithuba ngenibingelela ngiphinze nginimukele kuye kwi-Voice of the People News kanti ke lamhlanje indaba enhle neke situfuza we-country Tindzaba basichitheke ngelifastele usicelo sakhe ke situfuza we-country umhleli wayo kwi-Voice of the People News khona ke esikolweni seLimpopo University eMbabane kulandzela ukuthi ke lona mhleli abhale ke acele ke kuyawufundzela khona kuso lesi sikole ende khona ke aqeqesha noma ke yona ke i-journalism kuso lesi sikole. Sheriff lo suka khona ke enkantolo sewuyithethe imoto yaVusumuzi wakadlamini lwathiwa kakhulu ke ngaProphet Major V ngemva kokuthi ehluleke ukubhadala isikweletu sakhe lesinganga 130,000 emalangeni. Solo liyanza ke lidlame eveni laseSwatini ngekuthi nawukhuluma kude lokunakako kanti ke futhi nawuvakalisa ubuhlungu bakho uyabulawa ngoke emaphoyisa nemasotsha laphume ke ukhankaso. Ngaleso sizathu ukuthi amaswati kude lapha akhuluma khona ke aviwe kube seke ngaleyo sizathu kwasha ke imaloli lamane 4 ngobusuku bunye baphindze kwetama ke kushiswa yona ke imishini yokukhipha imali ATM khona kumathapha emhlaleni. Kukhala libhungane police post yakuduma kweshiselweni ngemva kokuthi kuqhamuke emadoda langadiwa afike kakhalise yona ke inhlavu kanti ngaleso sizathu kulimale ke liphoyisa linye kanti ke lo bese uyashiya emhlabeni kwathiwa ngeke lo ungidriver lo ushayela ke tigulumba kanti ke kuthiwa kulandzela ukuthi kufika ke indoda ayivuse liphoyisa ithi cela ke yawubhalisa statement ngokuthi lena ndoda iyatiwa ke kulena ndzawo lavuka ke liphoyisa lathi liyawumnaka kanti nawe emadoda savele ke ayeta babe magongo ucela lisitho emaswatini ngemva kokuthi agule ke iminyaka lengu24 ahlushwa ngintotinyawo takhe lesetonakala diyabola kanti ke uyaveta utsoke wahamba ke etindzaweni letiningi kanti ke nyalo ushoda ngawo ke amabhandishi naye ke igozi nako kokugeza sona ke silonza kanti ke lo ngaba nalo ke lusita ngathinza yona ke i-Voice of the People News noma kamthinze kokumahlale ekhukhwini wakhe ku 76 444 517 76 444 517. nje lifika be siyasibona simo sakho ukuthi asisiso lesikahle uphathekile kakhulu engabe nje ungathini emaswatini Maswatini ngosami nkosi benyethi ngicela ngosami lisito kafishane nje lokugula lenginako sengineminyaka cabanga ukuthi nje kafishane kwangicala 1999 sekuna 23 years full ngizamele ke kufuna lisito ngosami bonkosi ngilashiwe edibhedlela ngehluleka ukulapheka bagcina eMbabane esibhedlela basuggeste bodokotela khona ukuthi bangijubele inyawo tami totimbi so nyalo ngosami bonkosi ngala ke lokujujwa ngesizathu sokuthi bengingumuntu uvele ongakafisi lokuthi ngijujwe bengisafisa ukuthi ngimane ngithole lokunye kulashwa mhlawumbe lokunedudlwane mhlawumbe kubo South Africa into lekanjalo noma ke kubodokotela labangconywana kanti bakangwane yes so ngizamile ke bonkosi ngike ngaya ngishona kubophalala ngithi ngizama ke kufuna lisito kubophalala ngike ngaya nje ka Minister of Health ngazama ngehluleka ku Minister of Health ngambonana naye kwaba ngibabezwane lengake ngambonana naye lo second PS nyalo but ke I went to him asesengasuye PS bese sengidirector by that time so naye wangicitha nesizathu bese ukuthi wangitshela ukuthi bona by ministry ke belikhona ukuthi bakuside without bo ngathini bo ma referrals etinvalete kanjani so lebe ngikucela ngosami ngosemaswatini because sengike ngaphuma nje nakubo media kakhulu ngike ngaphuma yebomaphepheni ngike ngazama nephuma kuboma TV ngithi solo ngizama ukucela lisito esivele but unfortunately ngagcina ngakakhona ukusita so nyalo ke mongosi lebe ngithi ngiyakucela ngosami Steven sengosi bekukuthi ngosami ngadi nangabe lo longafisa kungisita ngalo la ngafisa kungisita ngako because ngina challenge ukuthi
la kuleti lonza lenginato la tinyaweni angikhoni lokuti-maintaina ngesizathu sethi angisebenzi and kuyachubeka. Okay, sengike ngazama like nje kulo mnyaka nyalo ngaFebruary ngike ngazama neku-admithwa lamkhiwa nakhona kwaba kusithwa abantu bengozi. Nakhona solong singiyazama ngehluleka abodokotela bakhona bangifuna bo-78,000. Lo wangisita-ke lapho kwaba ngumkhulu lo babe Thomas, nakhona-ke kwaba nakhona ngilangidedela kona ema-donation lebengiwathola nje la i-7 so nyalo mongosi ngalokuthi solo kuyachubeka kangisakhoni-ke kwakhona lokuti-maintaina ngalokuthi ngingumuntu longasebenzi nalokusebenza and the government kude lengisita ngalo. So bengicela nje any kind of assistance because nanyalo nje kuyabola naku solo kuyachubeka kuyabola naku nje na angikhona ukubhandisha angikhona kwentani ngalokhu hamba ngingumuntu lothi fostako neliphilisi-ke lebuhlungu ngide ngisho neliphilisi lebuhlungu. So kuleli sito mina ngithi leli ke walithola before noma ke lenye indlela lobo ubona kwangathi ingaba ngcono ukuthi ikwelaphe kunayo ukuthi ujutshwe ngiletinyawo uyiphi kumbe lokho wayihamba wena lofisa uthi emaswati nje akuside ngakho lebe ngafisa kusitakala ngako nje ngosami ngosi noma ke lebe ngacela kusitakala ngako nyalo bekuthi mhlawumbe nangakhona ukuthi ngithole because ikhona indlela lengakhona kudimenthina ngayo mina lebe ngizama kudimenthina ngayo before ukuthi kungenti lokubola lokwendawo but ke nginginayo ukuthi kudzinga imali ukuthi ngithengele tintfo lele kungitona lele bengitisebenzisa la lokufaka ekhathi ke bomabhandishi boma-gauzy swabs boma-betadine I've been using nabo demadine bomaphilisi ebuhlungu so nangakhona nje ukuthi ngithole le tintfo because I know the things that I can use leti ngangisida lokho ukuthi nje ngize ngimaintaina kwanyalo while ngisafuna leli sito lekuthi mhlawumbe ngingathola abodokotela labancane. Engabe nje emaswati ahledi asekhaya alalela ayabukela lo ngafisa ke ukulekelela la manje ukusita angakuthola kuphona lo ngafisa kungisita ngosami because kwanyalo bengisene ngingayeleli yelicingo but kukhona lesinye isihlobo sami lebengashayeleka kuso inombolo yakhona ethi 76 444 517 76 444 517 ngoba benhlonipho wangamagama ngulo sihlobo sami nje ucishe ngisho ukuthi nomzala kanti ke maswati amahle njengoba ke sikhona khona ke nayo ke EFF level ke yasukumela etulu yeda ke yatawuhlolana ke mhlomzala so asamisiwe amaphoyisa lamane emsebenzini kulandzela ukuthi athathe ke lohambo abheke khona ke endlini yalongangandunankulu waleli Cleopas Sipho wakadlamini. Lemaphoyisa ahambeke alihlanzana abheka khona ke ekhaya lakhe endunankulu lapho kafuna khona ke impendulo ukuthi ke kungani banganakwa imali yabo ya phase 2 bayithola nini. Ngaleso sento ke wasekelo nganganathi.com Tindzaba wakadlamini ubhala ke incwadi umisa ke lamaphoyisa emsebenzini wathiwa futhi emanje angeke azike ahole lutho. Ishisiwe ke indlu ya Ronald Dlamini longupresident welusha enhlanganweni yeSivesi incaba ishiswa ke bantu labangatiwa kanzi waDlamini uthi noma ke kunjena kwentekile konke kodwa ke umzabalazo wona angeke awuyekele usachubeka live lemaswati kumele ke likhululeke. Liyachubeka ke licala lebahlonishwa honorable baqede mabuza kanye na honorable Mthandeni wakadube enkantolo lenkulu yamanji eMbabane embikwelijaji lelikhulu mamsi wakadlamini kulandzela ukuthi lo beka ngufakazi honorable Timothy wakamyeni emeke afakaze ke eboxini nakacatha ke bona bufakazi kwase sekufaka sona ke sicelo ke sebail kumele ukuthi siyawuqala ke khona enkantolo mhla ka 15 khona ke eMbabane phambi kwaloko lijaji lelikhulu mamsi wakadlamini.
You care about what goes onto your skin. You care about the products that are approved by dermatologists, suitable for your skin type, and renowned for real customer testimonials. You want that glow. The Portia M Beauty Store at Swaziland's Gables Shopping Centre has the products you need to achieve those skin goals. Water! Come get that glow. Kanti ke uma siphuma khona ke enkantolo lenkulu yamanje khona ke eHigh Court eMbabane sibese ke sesibake nelive naye ke lo nganga awuviva wakancumalo naye lofike ke watibekela ngayo ke licala lebahlonishwa kanye nekukhutsata ke eMaswati lamanye ke lakhona kanti ke sitawulalela yena ke awuviva ayibeka ke yena inkulumo yakhe. Asimbingelele babukele emakhaya sesiphuma khona la nkantolo sitawula liqale baphansi. Lokufike kwasithusa kakhulu ukuthi utebe ngelamuhla kude ubufakazi obunganani lesitholako lapha enkantolo lokuthi labahlonishwa abanencane. Kodwa ke lesitawufuna eMaswati akwadi labahlonishwa labalanga ekhathi ngeke baze bakhishwe inkantolo kaMswati. Kodwa into letawukhulula labahlonishwa ukuthi thina eMaswati sonke ngekuphela kwethu sente sure ukuthi la ngephandle senta lesimo asibi isimo lesitawubona ukuthi uhulumende aqhubeka agavishe leli. Lokhu lokwendeka amanzini nje kwento abaholele ukuthi emalunga abo labo labasebenza nabo baboshwa kumaphoyisa yafika inkantolo yabaniketa ibhayili lengequlu kwemandla lenganga 6000. Siyakutusa kakhulu ukuthi baholeli nabo bonke bashayeli bemaloli betekuthutha lapha edolobheni bende tonke taba ukuthi idolobha lingasebenzi. Sitha sikuvete ke ukuthi kungathi nalamanye amadolobha angakuduplicate lokho kuze kufike isimo lapho khona sisi labahlonisha baphume lapha ejele ngalezi zathu lesithi kude licala banalo kude laba kwendile kude laba ke bakwenda lokho lokwentiwa bantu labesebenza emadolobheni laba lesibasithuthako labaphusha inqola ukuthi bavale idolobha lime la kamanzini lamuhla afike emaphoyisa afike emasotsha siyakutsatha kakhulu ukuthi yinto lenhle endokufuna ukuthi naseMbabane yendeke speak yendeke stake yendeke onke amadolobha la khona laSwatini kude lelive leli sikhona ukuthi libuyele kubantu lebanika kubalu kungemaswati lawo lahluphekile laqinzetelekile. Kusuka lithuli edolobheni kaManzini ngesikhathi emaphoyisa abopha labasihlanu labalayisha ke noma labasebenza ke etincoleni tekuthutha sive bo driver nebaholeli kuthiwa ke emva kwaloko ngulapho khona ababhikishe khona ke labalingani bathi angeke lababethu bathathu bayawuboshwa. Kanti lapho kuqale khona kungavisiswana ukuthi sabafikile phela engalweni yemthetho noma ke khona ke emaphoyiseni abasamikiswa ngane enkantolo njengoba kuthiwa enkantolo batawuze kubamikiswa ke mhla ka-15 bathi ke laba angeke baze bahlale ke isikhathi esingaka alitekwe masinyane licala baphume nangabe bayahlawuliswa abasiva sizathu sekubekwa kwabo. Kwevakala ke lo mnyele umemete kakhulu wathi no out of this no work ngaleso ke sizathu sitawuqala nasekuphume laba ngu5 bangakaphumi laba no out of this no work. Amandla kwase kushiya yona ke ipolice post yakaManzini ishaka yangconca kanti lena police station kuthiwa ke yakhiwe ngemakhathoni kusho bantu. Kulandzela ke lowo ke mbhikisho Maswati lamanhle lokugcina ke ushisa yona ipolice station kube seke kushiswa naso kwesitolo sakaManzini sekwakha ibuild kwase kulimala ke isitolo sekudla iKFC kanye ke nesitolo sefuthisi lapho ke sigcotshwe khona ngematshe kwalimala khona ke emafasitelo ke neminyango. Asisalali emakhaya engayewo asisalali emakhaya engayewo otobola singene tobola kerela asisalali emakhaya engayewo tobola makerela
tobola singene mandribe kisela lokuqala ngenxa yemzansi mandribe kisela lokuqala ngenxa yomzansi tobola makerela tobola singene tobola singene tobola kerela tobola yemakaya sale khatene tobola yemakaya sale Zimbabwe tobola kerela tobola kerela sibhedlela se-RFM Hospital kaManzini Solomon ke siyachubeka ke nekubhikisha ngesikhathi sayo kwesekudla lunch hour onke malanga kulandzela ukuthi ke baphathi baso lesi sibhedlela bachithe ke ngezifastelo sicelo sabo sokuthi bamane ke bakhushulele tsona ke imali ngoba sasithe ke sikhathi solo ke imali bangengetelwa nekubekethela ke bathi ngendlela abaholelwa ngayo beva kwangathi ayisiyo le kahle njoba le mali labayitholako ayihambisani ke negazethi ukuthi bona abekho phela ke kahulumende. Kanti eMaswati Solomon ayagcizelela ukuthi kwenyuke kwemhla ka-15 kuyiwe khona ke eMbabane lapho kuyawusupportwa ke noma kuyawusekelwa khona ke bahlonishwa ecaleni labo ke lelingenako khona ke enkantolo lenkulu eMbabane. Kanti ke bayaveta ke ukuthi ke eMaswati lemahle eMaswati uma katawusukuma ngekuthula nje athi hambele kungaliwa namuntu aye nje kuyawusupporta ke noma kuyawufaka ke sandla ukuthi kusupport ukubona abahlonishwa babonakala ukuthi basathandwa nalapho ke bakhona khona ngemva kokuthi baboshwe nguye ke uhulumende wamswati khona ke eveni. Kanti ke leli cala libhekeke ukuthi liyaqala ke mhla ka-15 khona ke enkantolo lenkulu. Kanti ke nesimo ke sawo ke emaphoyisa lamaningi ayakhomba ke kweseka nekubambisana naso ke sive ngayo ukuthi enkantolo ke sekuyangeneka ke ngaphandle kwenkinga kanti futhi ke nekujutshulwa kwawo ke eMaswati sekunciphile njengoba sibonile ukuthi imetamo ke yokungena sekuyangeneka futhi ke nendlela yokuthi kuphakamelo nake lidlame seyincane kakhulu ke khona enkantolo. Sithi shaya sitibeka lapho ke lomuhla aMaswati lamahle leyo se-anivalelisa anifisela ke nempela sonto lenhle kanye ke nebusuku lobuphephile nguye ke Sitofuza we-country kuye ke i-Voice of the People News. Come on, tell Gunbo, come on, tell Gunbo, come on, come on, hey, alum con, a social attack, high discipline, aggressiveness, high moral, remember Christ, come on, remember Olive.